nangabe uphethwe sifo, uphethwe kugula kwanoma ngiluphi ihlobo, noma i-TB, noma ingculazi, noma i-COVID, swine flu, noma uphethwe i-BP, noma i-cancer, listen to me, khululeka, angeke ufe, utawusinza, utawuphiliswa. Ngilophethwe kufa kuphela, lotawufa kuyavakala. Yingci na usaphethwe kugula, utawusinza. Lalela, umpostoli Pawulosi lithi livibe ukuthi bonke lebe bagula balethwe kuye, sithundi sakhe singendlula kubo, kubaleke madimoni, kubaleke tifo, bavuke babe ngumcemane. Kodwa umpostoli Pawulosi lithi livi waba nelinyeva, lela mhlaba lelo nyeva waze wafa, akakhonanga kulisusa, ngoba umpostoli Pawulosi umehluko yena bekaphethwe kufa, kanti laba labanye baphethwe kugula. So long noma yingci usephethwe kugula, ungakaphathwa kufa, utawusinza. Noma ngathiwa una-14, unabongculazi, unabo-cancer, unabo-BP, lalela, batawufa abantu ababonakala baphilile abangenasifo, befe ngalapha nangalapha, usale uphilile. Ngani? Ngoba wena uphethwe sifo, kanti laba labanye sebaphethwe kufa. Umehluko wekuphathwa kufa nekugula, ngoba kugula kuyalapheka, sifo siyelapheka noma ngabe ngisiphi, kodwa kufa akwelapheki. Ingakho umuntu angabulawa nje inhloko afe, abanjwe sisu nje afe, angcundwe impungane afe, ngoba sekufike kufa. Kufa akwelapheki. Nkosi.